Kihumo kia ngucanio iguru ria mugunda ucio wambiriirie wakana kiumia kihituku riria Ngabana Ferdinand Waititu arerikana acerire kuo. Thikũ ithatu thutha ucio Waititu aratuika athire mwena ucio na matinga maria mamomorire ruthingo rwa mugunda uyu. Wiki jana siku ya Thursday tuliarifiwa kwamba na branch manager Thika that governor alikuja na watu wake hapa wakaangalia ile kusurvey eneo hilo ambalo halina mijengo, hiyo kiwanja, wakasurvey hiyo siku wakaenda. Thutha wa matinga macio gutharia ruthingo niguo kire marori maria mambiriirie guita mahiga na tiri kuonania wihaririria uria urugamiriri wa Posta utoini wake. Alikuja na watu kidogo wakasurvey hiyo on Thursday then akaenda. Aliporudi tena on Saturday ndio bulldozers na earth movers zikakuja. So at that point ndio tukajua kulikuwa na shida. Kurerikana na manager munene uria urugamirire indo cia ruhonge ruru ni mathire kuhura ripoti ya uhoro ucio na riu marehariria guthii igoti-ini guthitanga Waititu makiuga riri ti rita ria mbere ria Waititu kuoya mugunda wa ruhonge rwa Posta. Mwaka uliopita around October 2nd alienda tena Kiambu Posta, ambaye kulikuwa na sehemu ambayo Posta imejengwa, mjengo ya Posta, na nyuma yake kulikuwa na staff quarters about namba zilikuwa 7 kwa jumla. So akaingia akabomoa tena hizo zote, akaweka boundary na akaweka stage ya magari hapo. Marua maria mari moko-ini maitu maronania mugunda ucio ni wa ruhonge ruru rwa Posta. Sule athiete na mbere kuga riria Waititu oire mugunda wa Posta ya Kiambu ni mathire na makimuthitanga na makiheo marua ma kurugamia waki wothe mugunda-ini ucio. No ona kuri uguo ngari cia ukui wa muingi no irakuira mugunda-ini ucio. Kuhitukira njira ya thimu, Waititu augite mugunda ucio wa Posta arenda gwaka thitĩnji ya matatu niguo kunyihanyihia muhatikano wa matatu Thika. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo mũitirĩri wa ngari.